hanyuma bagiye ikibazo kijyanye n'abajyanama b'ibarabara. Ingingo zarafashwe, birasaba ko hubakwa ibigo, hategurwa ibigo bagororerwamo cyangwa bacana ko ari inkunga. Burya baba bagomba ruguru, umwana iyo amaze kunanirana mu rugo, burya no mu gihugu ateza ingorane. Ku bantu bakuze ibyo biroroshye, uwo basanze mu ibarabara ariko arasengereza, hariho amategeko. Igitabo mpanabyaha kirahana gusengereza mu ibarabara rw'abantu bakuze, barahise bakavuga ko ayo mategeko niba yarashonje akabahise gukura amaboko mu mpuzu mu bagore bakamutwara inamba y'umugasho, akaba abantu byafungura mugabo bakaba araniga yuko gusengereza atari inzira nziza. Kuri bajya bana naho hariho ikigo kimaze kugurwa kimwe, ubu hariho bamwe bari muri icyo kigo kugira ngo baze banakuriye ibyo barabarumika, hanyuma bakongera bakagaruka. Abo barumvise bakongera bakagaruka, baraheza bagasubira bagacishwa muri icyo kigo. Bashyizwe muri icyo kigo bakabigisha ibijyanye n'ingo, abo barumvise ubwira kandi bakongera bakaganira, baraheza bagahana ko abageze guhanwa, abageze gufungwa, gukurikirana n'amategeko, baraheza bagakurikirana n'amategeko. Icyo kibazo rero cyarafashwe mu na leta, kandi uzoja murabona akarusho k'imisiza, kandi nagiye nuko natembera ndabona akarusho, ndabona aho twabazura abantu birirwa bajyanye mu ibarabara, yagiye gutora akamukinga atari nabwo baza gusengesha, turabona ko tukibona cyane. Ntabwo hari abashikinga mu mezi mugabo ahantu henshi mu minsi yeze nko mu mezi abiri inyuma basanga kandi izo ziteye isoni.